Geçirmişiz. Hayırlı gün hürmetli dostlar. Keyifleriniz neçek? Malatsı, beyramşa. Endi yarağalarını yakın etip dostlar, sizin yaklarga da kelip жетті, keyifleriniz yaxşı bolsa, bayram konsertin başlayız. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости и жители прекрасного города Дмитрова. Мы привезли вам огромный, пламенный привет с благодатной, гостеприимной Мамадышской земли. С праздничным солнечным днем вас! Сабантуй всегда проходит очень широко, хлеборобно и весело. Это говорит о взаимном уважении представителей разных народов и о том, что все мы, независимо от национальности, добрые люди. Еще раз всех с праздником Сабантуй! Келдік сізге güzel нақырат бойларымнан. Отлап кірдік тағын достылық бұсағасын. Менің көңіл, сіздің көңіл, біздің көңіл. Шиғриятке, жырға мұңға сусамасын. Hürmetli konaklar, kaderli dostlar, millettaşlar, alkışlar bilen karşılığız. Sizin karşınızda Bermenşik Reşin Devlet Folklor Ansamblı solistleri Oksana Dmitrieva, Regina Pavlova. Пожалуйста! Hürmetli konaklar, kaderli dostlar, bayramımızda devam ederiz. Jırlıgalı dostlar, jırlıgalı, jırlap açıla köngül, jırlap açılmagan köngül, menge açılacak tügül deybizin. Yaş başkarışılar konkursu laureatı, Bayram Ansamblı solisti Fennur Nazipov. Go.